ꯊꯥꯖꯔꯤ ISTV Manipuri ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯕꯤꯍꯥꯡꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣर्डर ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯠ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯕꯤꯍꯥꯡꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯨꯟꯖꯥꯊꯥꯡ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯤꯡꯍꯥꯠ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯖꯤꯟꯁꯨ ꯋꯥꯡꯍꯥꯎ इंडस्ट्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर चिंबा मियोय केना सरुक याखी खोंगचर अदुगा मरी लेना इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना इम्फाल किलोमीटर चामगा कुनरोम तमक लापा बिहांगदा म्यांमार अमदी भारत सरकार अनिगी मरक्ता ललोन इतिकी थबक पाखटपदा खुदोंग सागनी मोरेगी हेक मथंगदा बॉर्डर ट्रेड हांगबदा बिहांगना ओइगनी महांगना मखा तारादुना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना भारत सरकार दा फॉर्मल ओइना बॉर्डर ट्रेड हांगना बतकनदुना लापा अदु म्यांमार गी कोनुंग नापेटोदा पांथोखिबा लेबाक अनिगी मीटिंग दा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की बिहांग अमदी चांदेल की न्यू सोमताल दा बॉर्डर हद साननब यानरब मतुंगदा भारत सरकार अमदी म्यांमार सरकार ना डिसेंबर थादा एग्रीमेंट साइन तौनगदब अदु यैथोख्रब मतुंगदा इंग 2015 गी जनवरी थादा साइन तौनब यान लैरे भारत सरकार नसु मोरे नत्तबा अतोप लंबी सेमनबा खंगलपदगी बिहांग दा ट्रेड सेंटर अमा सेमगत सागतपद हेन खुदोंग सागनी खनबदगी बिहांग दा यंगसिनबा लापनी मफम अदुगी निंगथौ अमदी खुनगी मियोय सिंगना दरकार ओइबा लंपीगे के हाइबगी थाजब लैरे मिहांग बिहांग दा कस्टम ऑफिस अमसु साननब थौरांग तौरे हाइखी फॉर्मल ओइबा मोंग दा ट्रेडिंग तौबा यानबा कस्टम की ऑफिस अमा अमुक हांगदोकपिननबा याम कन्ना सोय ओइ होनरी अदुदा होनबा मतमसिदा लाकदोरबि इंफ्रास्ट्रक्चर्स लैगदोरबि पुनमक्सिंग असे मसिदा अखोई लैंड की अवेलेबिलिटी से बिकम ए वेरी बिग इशू अदो ऑनरेबल मिनिस्टर ना अदुगा ऑनरेबल MLA केंद्र की MLA ना लमगी इशू से मसी रिजॉर्ट तौनबा मफमदगी अखोई विलेज की सिग्नसिंग बाय कोई लोइनो उनजरुरे ऑनरेबल कोई हेल्थ मिनिस्टर ना लमसिंग बिरागा उना मतमदा लमगी दुगी निंगथौना हाइबी मदुदे अखोई लमदी लैरे हाइदना इबीबदा अकायबा लैत्रे मदुगी land will be made available and the land is available so haire Health Minister Funzathang Tonsingna Khongchat aduga mari leinana Indo-Myanmar border bihangda leiba Primary Health Center ki phibam yingsinki Primary Health Center ki award ba polam sing athuba matamda piragani haibagi thajaba thamki Indo-Myanmar border oibana matam punamakta doctor amadi nurse singna cheksinna pung kun mari chupna thabak tawgadabani haiki Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL gi General Manager Electrical Circle 1 gi Kesampata hangba prepaid counter asi miyam gi khudong sanabagi damak hayeng December gi tang 12 dagi numit khudingi ayuk pung 3 dagi numidang wairam pung 3 fawba hanglagani haina General Manager Electrical Circle 1 KH Khamba singna thadrokpa cherolamana khangalagli Mahausa ki khusem gi phajabana thalaba lamdamasi malem gi leibak kyana sakhangnabagi chang wangkhalagli Handakta Bangladesh tagi lakpa journalist singna Manipur gi fazaba singtharambata natana tourism industry gi potential wangne label lamdamni haina phongdok lamle hiramasida report ama Handakta ISTV News ga akhanana unakhiboduda National News Agency of Bangladesh ki news editor Muhammad Shaukat Ali na Manipur gi fazaba amadi miyok michan phajabagi matangda thamlakhibo afam I have expectations what I can see what is their landscape how the people are there how they look like everything and I have some expectations and I find everything is fine the environment temperature the hospitality is very good everything is very fine and it's a very first experience of in hilly areas I come through the hilly areas from Guwahati to Manipur. This was extraordinary experience for me and my wife also. I am actually excited. ISTV News ga akhanana unakhiboduda Bangla Mail gi newsroom editor su oiribi Shaukat Kiloinabi Mahmuda Aktana lamdam sigi phajabu singtharamki
सौकत की माइकेटी की मखाताना लमदम सिगी फजबा खुंदारबा मियोसिंग पुक्सेल खुजेल फजबा अमदी अहिंगा चागी चांग नुंगाइबना लम कोइबसिंगना यामना लाकनिंगदबल मफमनी मियोइब खुदिमक शांति ओइना नुंगाइना हिंगबा पामी लमदम सिदा थोकलिबा मुक्नबगी फिबम असी कोकनबा लंगा मपुसिंगना थौसिल पुथोकदबनी इरांग लाक्सनबा सिजिनरिबा सिक्युरिटी सिंग असी हेनमल्ली हाइबा वाफमसु फोंगदोकलमकी Everyone should have to live in peace. That is, we expect that one. Everyone should live a very cordial and peaceful situation. So that is means we seek that if any confrontation prevail, that would be minimized and the people will come to a compromising situation to live here. Politicians are responsible to how to make these people possible to peaceful solution. That would be, I think, today or tomorrow, near future, you will come to a solutions. No confrontation, no fire, no bomb blast. We can do anything. This land is very fertile, very fine. You can do your living with the earth, the trees, and the sunny environment. It is possible, very much possible to live in peace. जी गगन अमदी जयंत शर्मा गलोइना पौदम जैब रिचार्ड रंजन सेंद्रा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट Protection of Minority Right haiba hiramda ngasi nongmagi oiba education awareness program ama kaibung idiga ground da pangthokre Manipur State Minority Commission gi midyang makhada Human Development Foundation kaibungna sinduna pangthokhiba awareness program aduda MSMC gi member Dr. MS Ningomba Khekman Gram Panchayat ki Pradhan Asem Subol miyam gi seba tawuni haiba MD Gramuddin amadi Dr. N Devendrana maruiba music on Sarugiyaki College ki Professor MSMC amadi Mobet ki resource person kiana minority sing na masa ki hak sing bukaram na khangani amadi phangani haiba hiramda wafung kya phongdokna ki MSMC ki Secretary Janab A Hakim Sana tharamasi karigidamakta pangthoklibano haiba sugaina takhi Manipur Sarkar na FCI godown sanabagi damak sawobungi Bir Mongol College ki awangda laibal lafam kya loksilagani haina thoglibu order asi yaningde haina lafam kanbalub sawobungna thadrokpa cherolamana khangalagli order ase thuba matamda handokadabani sarkar gi loishang amadi makhal makha kya gi sanglen sabada lafam manghan batawbiganu hairi Agriculture ki thabak thoram sing ase calendar work oina semnana honarabadi lawmi singda hena kanaba piba ngamgani haina Agriculture Minister Abdul Nasir na Agriculture Technology Management Agency atma scheme apungfanana ba Hotel Classic ta pangthokpa workshop hagdopagi thoramda haikre atma na sinduna National Mission on Agriculture and Expansion Technology gi makhada implementation program for extension reforms atma scheme gi matang da pangthokpa workshop hagdopagi thoramda Agriculture Minister Abdul Nasir Agriculture amadi kadagi Principal Secretary Ram Muiba Agriculture Director Gunija Kaugi Extension Director Dr. M Premjit Namaru oiba musing oina saruk yakhi District mapandagi lakpa magi official sing na saruk yakhiba thoram aduda wangakhiba singna Fungdok nakibada awang nongpok lamdamda Manipurna agriculture ki pothok sing puthokpada khwaidagi mangjil thari official sing na thawai yaw na honaduna thabak tawrabadi he na pothok puthokpa ngamgani haiba wafam sing fungdok nakhi Minister Nasir na Department tha amada district level state amadi kendra gi level da farmers singi kanaba program department gi official sing tanaga tawhaningi department asida leiriba scheme sing praja singini khallaga niyom chumna thabak tawbiu haiki Kalika Jyotis Mandir na sinduna Wangkhai Ningthem Pukri mapam da leiba mandir asida Bias Guru Puja pangthokre Bias Guru Puja asiga mari leinana Baris step na fongdorakpada hiram amana traga amada mai paknana buhonabada Guru haibasi miraiba yade maramasina Guru Puja si pangthokpani haiki Puja se kachabagi maramdi jagat sangsar sida leiriba punamase afabadu oigera phattabo oigera punamase guru madi darka hoy aduna guru mabu masak khangagadi laibangi paklabai pakse yam laina langthokpa ngamgani hainai khanje asum dai mayam da tamjagi asum dai guru gi puja se sai khudi gai Vyas puja Marui bapau amukana pizari Myanmar amadi India gi oina Manipur gi ngamkhai bihangda lalon itik tawnana bagi mapham semgatnaba Manipur sarkar gi mihut kangbu amana yengsinkhre Bidik tabir basingbu amukana krunzari